ira betin botran nah makin mulai makin nggak sengak jong kok laka piber deh jong banting tulang jong segalanya ke benjong sengak men kok mati tak ada si bunga ke sengkok jong kecuali nomor situ hadiah kebagusan dari baan. Nomor 2 apa jong? Nomor 2 kalau kau nambaan bagus karena apa? Engkau nang alam kubur dia pegal ngatela TV artis daerah artis benih artis Jakarta benih artis Bollywood benih artis Hollywood artis sekatela nang alam kubur nikah nak foto naban keluarga. Kita masuki rangkaian acara sekapeng telok jika dito mau itatul hasanah sehal kadito pedidebuaki Sarangal Mukarram Kiai Haji Montir Khalil, beliau pengasuh Pondok Pesantren As-Sahidul Kabir Belumbungan. Kepada beliau dengan segala penuh hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabihil azizil hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala fi ayatin ukhra wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-qail ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu 'indahu illa ista'nasa bihi wa radda 'alaihi hatta yaquma. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Aisyah radhiyallahu anha. Al-hadits aw kama qala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sadatinal ulama'il kiram, satajana para ulama, para kiai, para sepuh, wa nakhussuhum bidzikri kakanda Kiai Haji Basri Hasan, adinda Kiai Haji Zainul Arifin Suyuti, ananda Kiai Haji Fauzan Nailur Rahman, bun para masyayikh selain insyaallah sekecaki bakal hadir di majelis Kak Dinto, setajana majelis keluarga Pondok Pesantren Ummul Qura dan pesantren-pesantren selain setajana para tokoh masyarakat, para ulama, si abtina tak bisa ngaturaki asma-asmaipun, namun abtina tetap ta'zim kepada beliau. Setajana para dzurriyyah anak potoh juganan ahlul mahabbah dari puju bandari setajan almarhumin almarhumat si badai magbarokah dintoh si peteng kaulah amul jaaki maran manter hadir peteng kaulah serang para ajunan setaja isyang mangken gak dinto carete termasuk dari orang sing ngapek teh dek ke orang sepo. Amin. Ngapek teh dek ke bang sepo, ngapek teh dek ke para guru ban kalaban peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maran manter tengkul serang para ajunan setaja paki berada di bawah bendera beliau kaangkui areng sareng ngireng abingkengen beliau menuju hisaban amal menuju setajana proses nang akhirat kalaban selamat takdiraki masuk ke surga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum abdina amulain pengajian Kak Dinto, abdina nyoon hadiah Fatihah kaangkui almarhumah Nyai Hajah Fatimah binti Idris binti Munawwar Seki Buru Sete. Beliau Kak Dinto leres sapopoh dari almarhum almaufullah Ki Haji Suyuti Mukhtar sareng sadulur-sadulur epon banjukenan sapopoh sareng orang sepo abdinah orang sepo laki saduluran. Innallaha yaghfiru dzunubaha wa yunawwiru qabraha wa yataqabbalu a'malaha wa yaj'al jannata mathwaha wa ma'baha bi rahmatillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelongkuan beliau Kak Dinto Pondok Pesantren As-Salafiyah Safiyah Sokaraja Kak Dinto Ki Buru Sete kenging sekitar setengah jam Kak Dinto. Para hadirin para undangan sebeteng kaula amul jaaki
Kanjeng Nabi dalam situng hadis oning adabu, hayati khairun lakum uhdithukum wa yuhdathu alaikum. Hei para sahabat dawuh Kanjeng Gusti, kaulian sengko ria ada titik kebagusan dak kemban kabeh. Dalam artian tang umat senyapo dak kesengko Arya ngoleh kebagusan kalaban sabab nyapo ada kesengkok ada pun Kanjeng Gusti. Apa sih dua gini sengkok ada ketang umat, apa sih tegura gini di sengkok, apa sih perintah gini sengkok ada ketang umat sih nyapo ada kesengkok, yakni para sahabat bi sengkok langsung itu buaki. Kadang-kadang lamun sengkok tak ada bu, ada bener Kanjeng Gusti mben si atanya kesengkok. Para sahabat ini macam-macam tadi. Mulai dari urusan seting penting sampai urusan setak penting ini kayak mataraki dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari penyakit badan, mulai dari penyakit dalam nika mataraki dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pancen jaminan hayati khairul lakum. Nyapon ban kapida kesengkok riah dadi kebagusan dak kembal. Bagaimana kita melihat secara khusus Kanjeng Nabi dalam situng hadis ada buaki tentang 10 sahabat Kanjeng Nabi saya jamin masuk surga menika. Mumpah tengkulu sareng para ajuan sedaya pas nyapok tong gelegadin toh pas tapok si 10. Ketipen apa dipun Kanjeng Nabi nang hadis? Abu Bakrin fil jannah, Omar fil jannah, Utsman fil jannah, Aliun fil jannah. Sebut tapi sampai 10. Bahkan di antara riwayat kaito ada 2 riwayat. Kanjeng Nabi kaito menghentikan sebutan kaito ke nomor sangat. Cepon ulama si riwayat higa dinto nomor 10 dari Kanjeng Nabi. Tapi bari si ada buaki 10 gak dinto selain Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tak perlu disebutkan cepon ulama gak dinto lamun Kanjeng Nabi jeung sangun Kanjeng Nabi gak dinto masuk surga. Bahkan Kanjeng Nabi gak dinto dadi sayyidu ahli jannah, dadi pemimpin ahli surga. Pasera cepon nomor 10 nah Ingi kadito Abdullah bin Zaid yang menjadi perawi dari hadis al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah kadito. Nika sahabat-sahabat senyapo dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tenggule sareng para ajunan saja sebagai umat cetak nyapo dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek kene ateh. Anapa isitung waktu Kanjeng Nabi panika aziarah sareng para sahabat dak ka Maqbarah Baqi. Engki kadito Maqbarah sebedan tanah Madinah. Kanjeng Nabi sampeyan adua Maqbarah Baqi kento pas ada budak ka sahabat-sahabat si abing kenge. Ya ashabi waditu an altaqiya bi ikhwani. Hei para sahabat engko cek teronah. Cek kerongah ka aku kita temu bentang tanteretan. Akhirnya para sahabat kadito amuskel siapa sih maksud tanteretan dari Kanjeng Gusti? Ya Rasulullah alasna ikhwanaka. Panapa sahabat tenggul kadito saya asareng panjenengan saya nyapa panjenengan kadito ini ikhwana panjenengan. Kanjeng Nabi ada jawab lastum ikhwanana bal antum ashabuna. Mben riyah benitang ikhwan tapi mben rinya manah tang sahabat. Bal ikhwanuna balik senyamain tang taretan riyah arya qaumun min ba'di arya kaum seodi samarena setan sengko arten setak nyapo dak kesengko ya'tuni wurran muhajjalin seku laku waktu Nabi sengko yamba waktu ne pajaga dari alam kubur arya datang arombongan ilmu kabadaan muana tera ilmu kabadaan tanang ben sokona tera dalam hadis lain wadalika min athari sujud muah tera tanang tera soko tera panikah sebung lain panapa lam pedeh se audu ki nang dunya lam pedeh cek sangu deteng beteng kaula ingki kadintoh alaksana aki ibadah utama nah ibadah salat ban ibadah selain malam manter tenggul sareng para ajunan setuju bang sepo ahlu Maqbarah kadintoh guru-guru tenggulah termasuk orang-orang saya keterongin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus nah hadis kali itu ketipen apa?
wa wafati khairun lakum ban mati na sengko tadi kebagusan dek kemban kapi artinya sahabat-sahabat saya tanya po orang-orang saya tanya po dek kesengko tang umat saya tanya po dek kesengko cek kini ate Arya pakun tadi kebagusan kia dek kai saya tanya po dek kesengko idza ra'aitu fikum khairan hamidullah lamun sengko nang alam kubur ngatela tang umat yang ngalakonin kabagusan maka sengko asyukur ban muji deuk Allah subhanahu wa ta'ala artena napa kalakona tengkul sareng para ayunan setejeh nang dunya gak dinto sanaos kanjeng nabi ampun atingkeun dunya tapi kanjeng nabi pangatela pangolatin deuk kalakona umat melana para hadirin para hadirat mungkin teroleh syafaat pagi pacocok patepak kalakona badang kaulah sesuai kalaban se kasokanin kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut lagi hadis kali itu tenggul cerita. Saya kebaik tentang kanjeng Nabi ku laku kangku malain umat pagi waktu ni pacaga dari kubur panika kiring dak ke padang mahsyar kan. Nah apa saya kebaik ratora karena saya pacaga dari kubur dak satu jana umat bani umat kanjeng Nabi mololo. Mulai dari umat Nabi Adam setuju na kiring pacaga dari kubur bersama-sama napah torana panapa torana umat kanjeng Nabi sing kebi kanjeng Nabi ni kabisa lain kompol kanggo isafaatin salah satunya tanda penikapan apa umat kanjeng Nabi ni yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim umat kanjeng Nabi ni kaya waktu pacaga dari kubur panapa umat kanjeng Nabi waktu pacaga dari piteunah ban umat selain nikah ekawal kalaban cahaya ya den ben ikanganna raja na cahaya tergantung amalah sajan banyak amalah maka sajan raja cahaya kila tadi waktu pacaga di kubur banyak gerombolan-gerombolan yang datang wak roh sekawal kalaban cahaya tang umat pelain malaikat umat gula nika wak sedeteng wak muana terak tanah terak sokona terak pelain malaikat kasa umat gula ku deki tinggal kena kapi pas bi gula syafaatna kawal lebih tenggula teteh kawal lebih tenggula nang tembengan kawal lebih tenggula nang persidangan nang akhirat Allahumma shalli ala Muhammad ketika di mana apa dari adanya kesimpulan kak itu berarti apa tenggula nyar-nyaring kecintaan dek kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya mersitung narada rahmat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nomor 2 amat dengaki dek Gusti Allah benda Gusti kanjeng Nabi cek saungguna tenggula panikah umat sesae umat setaat dek Gusti Allah banta ada kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kanjeng Nabi poron kangkui nyafaatin peteng kaulah ibila kanjeng Nabi poron nyafaatin peteng kaulah pas kanjeng Nabi matur dek Gusti Allah tenggula tero nyapatna pujuk penyepen tenggula tero nyapatna nak po tanah pujuk penyepen sapaan Muhammad seputung situ maka karena seputung situ maka bisa jadi Gusti Allah iya syafaatin naudzubillah tsumma naudzubillah mana di antara umat kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benih tenggul sareng para ajunan saja malarantar amin nek pas Gusti Allah kanjeng Nabi nyo syafaat Nabi tenggul Gusti Allah pas kanjeng Gusti Allah ada bu enggak engkau tanya batna aji tu makartu kebaan tapi tak tu makartu keseko karena panapa kanjeng Nabi ini ka debu mun tero kartu ada Gusti Allah sing kok jeule debu Gusti kanjeng Nabi tidak dipisah-pisahkan antara ada Gusti Allah bantu ada kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita ada orang yang sering bertanya tertanya makeh apa mun bulan Maulud mak corak tade amal lebih utama kecuali selawat tapi waktu bulan pasah nuzulul Quran mak tade amal saya lebih utama kecuali ngaji Al-Quran perlu diketahui bahwa ini sepenting amal bagus Pak cuma mun tepak ke bulan nah amal bagus tetap dilakonin le am bulan tepak ke bulan nah salawat juga banyakan salawat ditambahi karena esna dikir ini kan apa esna dikir ini qiraatul Quran dikir ini ke salawat dikir ini ke istighfar dikir ini ke tasbih tahmid takbir berdoa ketika kelakuan saya bulan Maulud pakun laksana aki mari bajeng menjenengan ki pakun awirit Pak pas ngocak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bulan Maulud setiap tak sawirit dan cukup selawat boi balik gua ya pakun ilahi tabi maulana subhanallah alhamdulillah Allah akbar afdhalul dzikri fa la ilaha illallah salawat
Allahumma shalli ala Muhammad. Ya male napa? Male tetap stabil keberadaan mereka. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Lamun ben le budak Gusti Allah tak ada jalan ke bunuh kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ben ria noroaki tang lalampan, noroaki tang sunnah atau roda kesengko. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus ke bunuh kanjeng Gusti terus nani ka, Pak. In ra'aitu fikum khairan hamidullah wa in ra'aitu fikum syarran istaghfartu lakum. Beles kanjeng Nabi, Pak. Lamun umat dengan kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ngalan dek kanjeng Gusti kaolatan dek kanjeng Gusti ngalakonin kelakuan coba punten bi Gusti kanjeng Nabi teh besto, Pak. Tapi Gusti kanjeng Nabi enyonaki sapora dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuma aja pahaman kanyaman, tenang kana kanjeng Nabi make badan alam kau purung kau tanya pada kanjeng Nabi kau nyonaki sapora bi Gusti kanjeng Nabi. Dari belas kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mana Nabi bener yang atanya. Ketiban apa kiai? Kau koma amolot nang kuburan. Nah ini kak takok nih kata kau pah beda seru deki kemarin panika. Intinya makin panika ki. Intinya makin si pertama ziaratul kubur. Napa ziaratul kubur panika? Si pertama al-i'tibar bil maut. Tenggul serang para ajunan saja ngambil pelajaran kalaban badana ninggalin kuburan-kuburan nikah. Cek saunggul tenggul serang para ajudan saja nikah akan mengikuti almarhumin almarhumat kali itu ikunan atau skilir. Tenggul cepon para ulama pakon selain itu bercek bekal mati ya. Tenggul harus oning. Kenapa sih sedang terjadi di dalam kali ini? Yang sedang terjadi di dalam kain toh bekas sekolah tenggaula juga sami Pak nomor situng anantos hadiah kereman kenceran kebagusan di tenggul serang para ajunan setuju melas anak apa bener kuburan situng ban kuburan neka lah setengah meter Pak tapi alam menang alam arwani kada di situng tetiba pada kuburan situng nganang seti ini kah ikeremin mau dalam pada kuburan sedang seti ikeremin bina apa tanah melas Pak can saya ramake can hadis ma min ahli baitin yamutu fihi mayyitun fayatasaddaqun. Tada dari ahli Roma semateh di antara ahli Roma gela situng orang fayatasaddaquna maka keluarga nanya dekain illa ahdaha malakun kecuali sehingga teraki ganjaran ke kuburan gela lamun itah laki nang compon nah boleh nika langsung makin langsung mun langsung nika bade ulama ada buaki make ekaran tekaki nang atene ka langsung depak lamun langsung nang kuburna. Lamun tak langsung nang pok compon bal sebang kau tu ilah hadrati fulan bin fulan ahlul makbarah fi pujuk penyepen kau tu sebut lagi lamun langsung gak panikah niatin engkau entar demah ke kuburan penyepen entar kembang depak kata langsung maca yasin tak usah ilah hadrati depak menurut sebagian ulama anak papulan pah langsung dia ke kuburna illa ahdaha malakun angin kenceran panika sedekah laksana agi sareng ahli keluarga na panika nang jompon itaraki malaikat wa fi riwayatin illa ahdaha jibril langsung itaraki malaikat jibril illa ahdaha jibrilun ala tabakin min nurin ebetain talam dari cahaya itaraki malaikat jibril kapeng kira kuburan pas ada bu malaikat jibril ya ayyuhal mayyit he mayyit hadza hadiyatun min ahlika nikah hadiah dari keluarga sambian fataqabbalha terima aki ijo muga baguli tering mate bening kun terima apa jadi tos saja bahasa nikum bagula terus nah hadis da mah fayafrahu wa yastabshiru mayyit saya teren kereman kenceran kebagusan dari ahli magla fayastabshiru wa yafrahu bunga tapi ngoca lazikul qabri senang setin kuburan ngoca setek keremin aduh malaikat jibril palang tenggula malaikat jibril keluarga tenggula tak ngengain dak ketenggula malaikat jibril bari sing ngoca boleh kalau pain lambagi nang dunya malaikat jibril tak wasiat gula kena apa toh maka si sepo ni ketore wasiat makin kena apa toh Pak ila jaga biaki Roma melolo mulaki sabeda mulaki Roma kente wasiatin Tolos gue laku tinggal mare gue laku saya ngebole mau gue laku tinggal badan alam badan saja ira betin botrana makin
mulai makin nggak sengak cong kok lah kapiber cong banting tulang cong segalanya ke bencong sengak mon kok mati tak ada si bunga ke sengkok cong kecuali nomor situng hadiah kebagusan dari baan. Nomor 2 apa cong? Nomor 2 kalau kok nambaan bagus karena apa? Engkau nang alam kubur ya bekal ngatela TV artis daerah artis benih artis Jakarta benih artis Bollywood benih artis Hollywood artis saya katela nang alam kubur nikah nak foto na ban keluarga sampai bila sampai pecah dari kubur teti benih kun anak mau lolos saya katela kompoy pio napa marin pio kerepek maring kerepek napa kerupuk maring kerupuk apa uyu tak tanya mana Lemelen tenggul sering matur pak bu sambian mun adu aja pak ngucak sampai tong toron kiai doa nak potong tenggul sampai tong toron mandati orang si selamat solehin ben solehat bi gule jawab mau ngucak pitong toron sambian nomor belun iya pola mi kiamat iya mi pola gule mau kita kiamat ada remah sambian gule berarti nomor belun nomor sangat nomor pola pas tak milo tidak remah jalan si bener doa anak potong tenggul setuju nak foto pokon kan kiamat tentu je mungkin pas kiamat dikitangin sampai 15 ketoronan dari tenggul serang perajunan saja nih kaki me lepo jenis tenggul serang perajunan saja Allahumma shalli ala Muhammad tada saya bunga bi ahli kubur nikah napa kun kiriman kenjeran melan anak foto sanajan sibuk ketipan apa cek kelopain walau ba'dal maktubat sanajan sama lemak waktu nikah hadiah Fatihah teka kulhu kul a'udhu awal Baqarah akhir Baqarah salawat 1000 teka kun kenikah tahlil sampai 1000 ya benih teka kamu gak gini kemakai mari pas ya pokoknya sepenting pokoknya saya sempat depan jenengan nah almarhum dah mari bajeng kasah kayak ngain sobong nih kak tenggul serang para ajunan setuju nih tak bisa membayangkan pak mau tak oleh berhabar dari pidatuan panika cik sanggul dalam kubur nih kak anantos nih kak pak sambian sogula jawab tak jawab saya ingat maka kenapa ontong ki seyar di alam kubur ni benih hadiah kenjaran menolong tapi kalau kau tenggul di tenggul mah kita ada mau ngelakuin kelakuan bagus mah kita maca yasin mah kita tahlil mah kita nyedekain keng ngelakuin bagus bunga dari alam kubur benih anak apa TV oh ya pas kelakuan TV boleh karena mana bikin kelakuan TV ni sebenarnya pak amal soleh sih nentunya nih kata ada sia-sia pak bu dari tak sia-sia nah amal menikah waktu tunggu lebadan pet nang alam kubur nih langsung amal soleh sih nentunya nih ngepung sampai amal soleh sih ngepung nih sampai ke urusan apa kesabaran ngepung as-sabru alal bala as-sabru alal faraid as-sabru anil manhiyat as-sabru alal awamir sabar ngelakonin perintah sabar tinggal kiki maksiatan sabar ngadepin belai ngepung saja ngepung malaikat mungkar nakir datang malaikat mungkar nakir memang diciptakan oleh Allah karakternya ini kekereng bengis makanya waktu datang dekat orang si amal banyak apa nih kak jaga cek masuk nang Allah laisa laka madkhulun arah lain baik dengar arah lain bela bi ibadah selain cek masuk tangdi dia kiri cek masuk tangdi dia oncur cek masuk tangdi dia abelo amal bagus nih kaki pas ngocak malaikat mungkar malaikat nakir lagi cek patereng-kereng kerja ada kelas berat Allahumma shalli ala Muhammad pas boleh kita kok ada budi berdek kapus hapus talkenan nikah berdek talkenan ki cek sangun talkenan nikah cek anon kan nikah ke alam kubur nikah waktu setu ka pak Abu Umamah Al-Bahili nikah asik wasiat walaupun hadisnya apa nikah tak dapat ke martabah hadis sahih tapi dikuatkan dengan hadis yang lain yang hadis sahih Abu Umamah Al-Bahili wasiat dekat Said bin Zaid Al-Audi cong engkau mon mate deki sampona epet-pet faliyakum ahadun maka atoren situng orang kang kui nalken sengko matureun nah kang kui nalken sengko
sesuai kalaban saya tebuaki kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktona senalken panika ngoca ya fulan bin fulan ya fulana binta fulana. Mayit nika kita ngiding. Iyolok oleh ya fulan bin fulan ya fulana bin fulan atau ya fulan ibnata fulana. Ya fulana ibnata fulana. Ya fulan ibna fulana. Ya fulana ibnata fulana. Pas toju kedua kali na. Pas ngocak ada ke senalken. King senalken bocor tak ngiding. Cak mungkin senalken ngiding tak kerja sebanyak buru kiai seburu. Dak ada macam mayit. Arsidna yarhamukallah mak ke tonton aki mak ke. Waduh mau kamu makai nak. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada matartil. Keng tak ngiding. Je mungkin ngiding insyaallah beuk ngeter ya. Make beuk atartil keng beuk ngeter. Anapa? Iba-iba lo kalau kan arsidna yarhamukallah. Arsidna tonton. Je paan apa kena make? Kena make. Mungkin baca pertanyaan 6 je pah beulein telok entak atau saya jawab apa? Allahumma Muhammad. Dalam hadis riwayat Barra bin Azib si sahih ini kan, ini kata lo saya tanya kiba. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Tapi riwayat si Abu Umam Al-Bahili kena Pak. Tunggu si talken karo seneng buku, makan cek pailangan buku ruah. Gula toman Pak, Pak coba napa tak oning gula nika. Gula beriin buku talken tinggal buka pas temu sobung cotot sebagian talken ah. Kun lain apa dah? Tadi main Pak cobaan yang orang. Dibudin sih. Si keluarganya panik alenteng nyare kitab selain gula alhamdulillah ki parengin hafal Quran ayo dibaca gula sambil menunggu sambil menunggu dia tengah kitab si anyar bocor aja di gula kepi teman sekalian boleh ini kah malam nalken mati lampu di atasnya cik main bak coba orang ini kepenting gula mela namun bertalkenan boleh terutama waktu malam lampunya baca sepan lepas kan senang lima kopur main je kerja jangan selama malam kopur kan sekadin itu Pak ini keurusan saat-saat yang sangat menentukan ini cara perpani talken Pak main je kerja lah si Odi mau di waktu siang buku aja sampai beriin si cotot mertung nomor dua selandi orang sepoh ngak kayak ngain nyaman tibi nyaman yang sepoh kayak ngain boleh sekut nih ketinggalan talken saya dari nyaman yang tuana siapa kena aja abah padoteng cepon anu make benih anu abad masih bener ya lah milan mulai makin lah sebidat catat Pak sebab pinter nulis sebab pinteran oningan ilmu agama sebidat catat nyaman datang Pak risapa bin sapa ri sekolah kin sapa mbun sapa bagi kita mati catat tepeng keridu ting terapaan pengoburan engki pada engki lihat ini kesana alam kuburan nantos Pak, apa keridu nang atas. Ilmu kuburan nantos arsidna le. Waktu nata lokalin panikah, lamari arsidna yarhamukallah. Pas itonton, marrabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Waktu ni tonton tunggu le panikah Pak. Dalam riwayat hadis panika Abu Umam Al-Bahili panika pas malaikat mungkar nakir nikah akoto ke lah lamari beuleun lah cek pati tak sentar kemarin pe Arya lamari beuleun teu bunna apa si terakhir nih Pak Ki tak mungkin orang Arya tonton kangku jawab nang kuburan kecuali orang jadi andi takdir bagus ini kada bun malaikat mungkar nakir loh. Akan cek main hapus talken ndak budir ya. Iya pelan tak mati TV. Coba mati TV pas cari taki. Mani bareng copo ni ke baris ya kerja melolok. Bodoh orang ini kok kurung ngaji, sepo, lancung omor bagus orang yang kiodi. Kayak waktu penguburan boleh pagelaan. Pahorak. Kena mentero tak tahu cek mak nek bagus. Lah coba taruh aki HP. Pas tanya aki dak ada mak nek kabar nang alam kubur. Pak kur mau bagus ya. Artinya apa? Ini kamu bawa lagu angkat pengadaki cek saung ngam anen gini kak betul-betul orang sesai gitu mungkin.
Maka pasti turun HP je mungkin apa bisa. Turaki HP, pas tanya aki manik ke dina apa kabar ngalam kapur. Saya minta baik kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. La banika. Wa in ra'aitu fikum syarran istaghfartu lakum dawuh Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun sengkok ngatela kalau kau nambah naria coba maka engkau nyonaki sapora dak Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kau anak potoh keluarga senang dunya pangatela dak alam kubur dalam situ hadis sebutaki waktu ini baca dari alam kubur orang ini kata ada pada bodoh saya saja ganteng muana tera awet muda padahal kita mau coba berapa ribu tahun dalam alam kubur bodoh sibung jurumbung ginya renggi kangku yang madenga kita nyaki malaikat padahal malaikat tahu cek laruat kita nyaki tore tak lepas dulu nang dunia kita mau cek laruat pakai kita nyaki kel megeli semua mencorong nyaki malaikat ajunan macek mencorong selera nah aduh ampun alhamdulillah nang alam kubur penantian nang alam barzah anantas yaumul ba'si mulai saya tetenggul saya malaikat ki amal tenggul segi nang dunya abela ada ketenggul ampon tak percuma amal bagus ki nang dunya alhamdulillah andi anak foto keluarga santri setuju na tak perlu pengingain tenggul hadi amal bagus alhamdulillah kelakuan keluarga anak foto setuju na santri setuju na bagus kelakuan sing ke masanang tenggulan ng alam kubur at tiyaki mo tenggulan ka dinto mencorong tapi ketika ditanyakan deka segi nyerenggi panika ketiban apa pancinengan jan malaikat aduh ampun ruwet salah tedek sing ngingain salah gula pacen detek teman dek reman lagi nang dunya ada bak alam kubur sebung sing ngingain kelakuan anak foto pah ruwet aduh aduh TV na tepak ke TV horor esena TV na tepak ka horor benih pasti masanang dek kasi nyongo ka sa tepak ka horor tepak ke peran-peran antagonis melolok tak maseneng dek alam kubur tidak remah waktu jaga di alam kubur nika selera dan pada kata tak jember maka termasuk dari apa lanjutan pangabek tidak kering sepo karena tenggula yakin serang para ajunan setuju nika tak kira sampurna jasa nering sepo ke tenggula nika tak kira bisa tenggula nika amada aki pengabdian tenggula dek kering sepo engki berapa engki maka alhamdulillah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyariataki kenapa badanah al istighfaru lahuma wassalatu alaihima aduaki nyonaki sapor kaku yaring sepo sila pun tinggal dunya lanjutan pangabek teh tabun Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikramu sadiqihima cakan canteng sepo sampung infadu ahadihima sampung wasilatul lati la tusalu illa bihima ben cita-cita laksanaaki ben leuheuleun orang sepo dua nikah sampung nikah cepon lanjutan pangabekti dek orang sepo siapun tinggal tunya Allahumma shalli ala Muhammad panapa Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika bisa kebaiki wasilah kangkuit orang sedang alam kubur nikah pada hadis lah nikah praktek kaki sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktona umminah Sayyidina Ali tinggal tunya kaya itu Kanjeng Nabi saya langsung nampanin ibaban Kanjeng Nabi ini kasih bedang Allah Kanjeng Nabi terbuna ketiban apa dalam situng hadis Kanjeng Nabi pas maos inggi saya maos Kanjeng Nabi Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut ighfir li ummi Fatimah binti Asad kaya itu ummi Sayyidina Ali macarin Kanjeng Nabi walakinha hujjataha ku laku nang akhirat belein jawab nah nang akhirat waktu na mahkamah nang akhirat marenah waktu di tengah malaikat mungkar nakir belein wasi alaiha madkhalaha pacemberaki nang alam kubur bihaqqi nabiyika deun Kanjeng Gusti kalaban kamul jannah nabi na ajunan Gusti tenggula kan berarti deun Kanjeng Nabi bihaqqi nabiyika kalaban kamul jannah nabi anjunan wal anbiya alladziina min qabli ban kalaban kamul jannah nabi-nabi sebelum peteng kaula berarti tenggul sareng para ajunan setuju panika mabeda molot dan sekali hos nang alam kubur nang kuburan pada paing holen nang compon bisa tenggul kangkui molot dan gela ike bayi wasilah kangkui panapa kangkui kasayan bangsa sepo si badan alam kubur dari madua nadeki Allahumma ya Allah Allahumma inna nas'aluka wa natasyaffa'u ilaika bijahin nabi antaghfira dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa masyahina wa asatidina
tadi kanjeng Nabi kemuliaan kanjeng Nabi kekartun kanjeng Nabi da Gusti Allah Subhanahu wa taala ike bayi wasilah ka akui hajat-hajat peteng kaulah terkait kalaban hajat malar manter beunga sepo sebeudeuk nang alam kubur panikah kaparengan kasayan kalaban sabab napa kalaban sabab ngakui wasilah kanjeng Nabi abul khalqi ilallah paling ikesenengna makhluk mungku Gusti Allah Subhanahu wa taala sayyidul anbiya wal mursalin paling muljanah para rasul ban para utusan ban paling eka senengna kecintaan kebulan Allah muka Allah Subhanahu wa taala mungkin tenggulah sareng para ajun setuju tak kerah tudak ke Allah mungkin ahli kubur seisona kita tenggulah tak kerah tudak Gusti Allah tapi saya kebayi lantaran nyeonda Gusti Allah orang saya eka lebulin Gusti Allah Subhanahu wa taala Allahumma bihaqqin nabi wa bihaqqil anbiya wal mursalin wa bihaqqi jamil awliya was salihin wa bihaqqi jami'is syuhada wal ulama wa jami'i masyayikhina antaghfirah dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ahlina wa akribaina wa asadrina wa jami'i ahlil maqbarah fi maqbarati pujuk penyepen Al-Fatihah. Akhir pidato tanggulah tau sanya benya pidato ni ka korpokon masuk ki napa lagi pada makhluk yang bahasa ki marin ki makhluk yang bahasa ki bahasa nyon syafaat da kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyon da Gusti Allah sampai Gusti Allah ngidinin kanjeng Nabi kanggo nyafaatin peteng kaula sareng prajurit saja kanggo nyafaatin bang sepo sebedeng alam kubur sebedeng kuburan kan teu bani kuburan selain bahasa fa insyaallah kala benteng kula ka ento khoso adua nyon da Gusti Allah malar manter satejeuna hajat-hajat peteng kaula ka dinto ikabul sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala saporah dusana peteng kaula tengkula sareng para ajunan setuju ka dinto itetiaki orang-orang sesae orang-orang seseteh kalaben husnul khatimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyarah si terakhir ka kuy panjenengan hadis kanjeng Nabi ma min rajulin tak ada situng orang yamutu lahu walidahu semati orang sepo duana wa huwa akun lahuma ki nang tunya tak bisa nyampurna ki pangabek teh dak orang sepo fayad'u lahuma maka waktu orang sepo pernah tinggal doa ki sadokain jeria dalam riwayat selain la yazalu yad'u lahuma pokon doa ki engko mungkin odi ring sepo pokon sakepin kebagusan ka ring sepo maka nang akhirat derma fayuktabu minal barin pakai waktu nang akhirat kacatet orang-orang saya ngabek teh dek orang sepo dua epon yakin tak orang ini kasi bisa amadan jasan orang sepo pak yakin tak kira bisa nah boleh pas orang tenggula orang yang sepo pande tenggula ngake sadar kan aku ngabek teh las itu yang gimana pengki tenggula sama kita apa insaf serang panjenengan sab insaf oleh 2 tahun insaf paling sepo itu kak ada masa Ramadan beda sahabat nih kak jarak 200 meter dari Mekah Madinah nih kak ring sepo bini nih kidung haji atau apa sa'i pokoknya setuju kelakuan haji laksana aki mereka ini pas tanya kanjeng Nabi tengkulin jarak perjalanan 200 kilo di kak dintoh kanjeng Nabi tengkula arabat ring sepo compo arabatin be amadanin jasa ring sepo kanjeng Nabi jawab tak amadanin walau bisa fratin tak bisa amadanin kajasa nembun ban sanajan kalaban sejenan waktu nembun ban ria alahira kibba padahal orang sepo bini ini ngecen sana bakale pak ngecen li balian terutama ki yang nyeriang ngecen li balian pas ka emah si bisa amadanin jasa orang sepo ka dinto milana alhamdulillah bedaki kholan nang magbaro ka dinto manter tenggul serang para ajuan setajah wajib kita mengakui bahwa kita tak bisa amadanin jasa orang sepo malar manter kalau beristiqomah hadiah Fatihah kalau berusaha ngelakonin bagus amat dengaki dak orang sepo dua sehingga orang sepo dua dalam malam kubur bunga amat dengaki dak kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kanjeng Nabi bunga malar manter tenggule termasuk orang-orang serta ada kanjeng Nabi orang-orang se ngabek teh dak ka orang sepo dua beteng kaulah dak ka guru-guru beteng kaul saki sehingga pagi nang akhirat kataballahu lana minal barinah liwalidaina tengkul sareng Pak Ajon setajah catet orang-orang sing ngapek teh dak goreng sepodo beteng kaula sekaditah sebisa mataraki beteng kaula
korang langkungan nyon saporah malam manter teti ilmu si manfaat sanajan tak ada bak secem ben ngireng kita mau salawat mahlul qiyam kalaban khosok malar manter Gusti Allah anu rakir rahmat dak kapeteng kula kalaban sabab salawat ka dintoh malar manter Kanjeng Nabi ngolatin dak kapeteng kaulah ben ngolatin dan menghargai dak katerona peteng kaulah kangku selalu berada di bawah bendera Nabi perlindungan Nabi pengawalan Nabi paki nang akhirat sehingga setajana teti orang si selamat teti orang si swarga ma'alladina anamallahu alaihim min nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi kafa billahi alima wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin hadayanallahu wa iyyakum ila ma fi salahil islam wal muslimin wallahul muwaffiq lima yuhibbu yarda wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.